Timurah berita koran Islam dalam bencana. Di Iraq dan Afghanistan gema aman di Palestina. Di Yaman, di Nanggro Suriah, Nanggro Syam dihantam li perang saudara dumate inangon agam yang Islam tersayang baitan dosa dihasuli kafir celaka. Yahudi ngan Amerika dikim tersenang awanyan lagot senjata yang tadruga Nanggro Islam yang perang melanglang nyawangan harta nyokadro lagekeun janjongan basa bohjan umat Islam halale mudaya bahbihla lam dunia tapi hana persatuan kafe hantam dan sobodoh tung bila kajibri halali daya timurah berita koran Islam dalam bencana. Di Iraq dan Afghanistan gema aman di Palestina. Di Yaman, di Nanggro Suriah, Nanggro Syam dihantam le perang saudara dumate inangon agam yang Islam tersayang baitan dosa dihasuli kafe celaka. Ya Allah fakan mana nasib di kamu orangnya kafe pecucang umat Islam rata jen sagalam plasong jen Nanggro lam harang
kafe senang gembira, kamu sebut getanya sigra. Tiba orang berita koran Islam dalam bencana di Iraq dan Afghanistan, gak aman di Palestina, di Yaman, di Negara Suriah, Negara Syam, dihantam le perang saudara dumate inangan agam ya Islam tersayang baitan dosa dihasud le kafe jelaka.